Dobro večer i dobrodošli na kanal Sve za fudbal. Utakmica između Zrinskog iz Mostara i Bredablika je završena rezultatom 6:2, možda malo slabiji rezultat nego očekivano nakon onakvog prvog poluvremena. Možete pogledati video koji smo napravili na poluvremenu ako niste pogledali. Zaista fenomenalno prvih 45 minuta Zrinskog, totalna dominacija i rezultat 5:0, moglo je biti još i bolji. Ali drugo poluvrijeme su vrlo dobro započeli na istim načinom. Bredablik je bio totalno povučen, a Zrinski je nastavljao napade i vrlo brzo došao do šestog pogotka, 6:0, ali tada je se povukao Zrinski i počeo malo previše opušteno igrati. To se može vidjeti i na golu koji je postigao Bredablik, gdje štoperi su postavljeni totalno krivo. Jedan štoper stoji 2 metra iza svoje linije i tako je došlo i do gola. Bredablik uigrano u jednoj poluakciji stvara sebi 100% priliku i dolazi do gola. Zaista malo je prostora trebalo Bredabliku i tako je Bredablik došao do 2 pogotka te smanjio prednost Zrinskog na 6:2. Nakon toga Zrinski je malo se ponovo ozbiljio i napadao, ali nije mogao doći do 7. pogotka. Sve u svemu sjajna pobjeda, sjajan rezultat. Na početku utakmice niko nije mogao ni sanjati da će se ovako odviti utakmica. Ovo je sjajno i veliki korak ka plasmana u grupnu fazu, ali sasvim sigurno treba sačuvati ozbiljnost za drugi dio, to jest za revanš utakmicu na Islandu. Treba će ozbiljnosti, treba će koncentracije da bi se što prije riješilo pitanje pobjednika, te da Zrinski osigura sebe plasman u grupnu fazu. Šta vi mislite o ovoj utakmici? Ostavite svoj komentar, a mi se vidimo uskoro.